Pa u principu ne i da. Nisam imala problema u školi u smislu da ne mogu savladati neko gradivo, da mi je tu potrebna neka prevelika pomoć ili tako nešto. Imala sam problema s vršnjacima, imala sam problema s profesorima koji su krivo tumačili moj izraz lica, moje ponašanje i osjećali se napadnuto doslovno mojim izrazom lica, pogotovo u pubertetu kad su valjda mislili, ne znam, da je to izraz nekakvog bunta ili bahaćenja ili tako nečeg, tako da dobar dio, u biti većinu školovanja se nisam osjećala ugodno u toj sredini, ni među kolegama u razredu, ni u okruženju profesora. U srednjoj školi sam vježbala izraze lica ispred ogledala, da ne bi više bila na meti nekih profesorica koje su bile triggerane mojim doslovno postojanjem i izrazom lica. Pa, što se tiče bullyinga, nisam baš imala stvarno problema. Mislim, bila sam dosta usamljena, voljela sam učiti. Nisam baš voljela školu kao takvu jer mi je bilo dosta glasno. Jer nekako kao da mi je išlo na živce što moram sve te razne predmete učiti. Ja sam se uvijek voljela posvetiti onome samo što mene zanima. Tu sam morala, ne znam, učiti kemiju, biologiju, što mi nije baš zanimalo. Više sam voljela jezike, književnost, geografiju. Ali nisam trpila neki bullying, imala bi tu jednu prijateljicu, uvijek od 1. do 4. sam imala jednu prijateljicu, od 5. do 8. jednu prijateljicu, u srednjoj školi opet jednu prijateljicu i to mi je nekako bilo dovoljno. Nažalost, imala sam problema u školi, to su uvijek bili problemi s drugom djecom, nikad akademski. U osnovnoj školi to je bilo vršnjačko nasilje, fizičko i psihičko, a u srednjoj školi verbalne prijetnje i poticanje na suicid, jednostavno okrutnost od strane druge djece. Po meni najtužniji dio je što nikad nisam dobila podršku od odraslih odgovornih ljudi koji su mogli i osobno mislim da su trebali nešto napraviti, ali nisu. Pa da, jako puno. Znači, skoro nisam upao u prvi razred u redovnom programu. Zapravo nisam znao razumjeti one testove koji su davali kad se upisuje u osnovnu školu. Pitanja sam jako bunila, nisam mogao uopće razumjeti točno gdje je to sve išlo, jer sam prije toga navikao samo na vrtić i te neke obaveznije možda igre. Te sam mislio da sam valjda mentalno zaostao tako nešto, jer meni to sve bilo prečudno što se uopće tu tražilo. Učitelji koji sam imao, pogotovo 1. 4. su bili stara škola, koji su voljeli određen jedan te isti način da se metoda učenja djece. Često je bilo kroz ostavljanje, tako da generalno tu se učinilo jako puno težih stvari po pitanju mog razvijenja kasnije, te sam razvio jako veliku ljutnju prema ikakvim autoritetima i profesorima nakon toga, gdje zapravo se nije uopće pokušavalo ništa, nego ja to se to gledalo kao na, ne znam, određeno, čak sam to gledali kao neke vrstu poremećaja, što god da je bilo, i da će zapravo metodom zlostavljanja i traumatizacije to ispraviti na bolje, što nikad ne mogu razumjeti u logiku, ali zapravo većina svijeta tamo se funkcionira. Da, uglavnom, bio sam skeptičan prema uopće svom intelektu, načinu razmišljanja, inteligenciji do upisa na faks. Te zapravo nisam shvaćao ozbiljno niti školu, niti znanje do svoje 22. godine skoro. Poprilično sam bio znatiželjan, volio sam stvarno proučavati neke stvari, ali više u svoje možda radi neke svoje znatiželje. Nisam to shvaćao puno bitno, nisam uopće ulagao puno u svoj profesionalni neki razvoj, edukaciju, jer sam imao općenito jako stroge autoritativne profesore koji su me uvjerili da nemam talenta ničem. U učenju sam imala tako možda jedan drugačiji problem od neke opće populacije, jer
Meni je jako dugo trebalo da shvatim da se kao doma uči nešto. Jer sam ja sve što sam trebala naučila u školi. I onda sam, sjećam se jednog simpatičnog trenutka, ne znam, ja mislim to je bio 3. razred osnovne škole kad smo imali ispit iz prirode i društva. I došla sam u školu i sad, ne znam, tamo je prijateljica iz razreda nešto čita, uči, kao šta ja znam šta radi. Ja nju pitam kaj ona radi, veli ona kao da se uči za ispit. I mene uhvatila panika, ja nisam ništa učila. Od kad se uči doma, ja nisam znala da se to tak radi. Ne? Ja sam bila toliko u panici da sam dobila 4 iz tog ispita. I onda zapravo to je nešto što me, taj princip pratio stvarno jako dugo. Mislim da i dalje zapravo nisam tip koji zna učit. Jer ja sam nekako to doživljavala kao da ako ja učim doma da varam. A sa nekakvog socijalnog aspekta, bilo je tak svakak. Nisam baš, nisam znala kako se uklopiti u društvo, kako funkcionirati da ne budem čudna. Pokušavala sam na svakakve moguće načine. Nije baš bilo tako pretjerano uspješno. Imam sebe ovakvu kako jesam u tom trenu, bilo bi mi potpuno nebitno jer su, znači, svi ti ljudi, tada djeca, bili baš nezanimljivi, čak i dosta zli. I uopće pridavanje pažnje takvim ljudima je bez veze. Pa da, to što sam markirala iz škole, jer me nije zanimala nastava, zapravo sam sa 4 godine počela čitati i pisati i u školi mi je bilo prilično dosadno. Uvijek sam voljela raditi na svoj način, ne na način na koji su mi rekli. To je vrlo često dovodilo do problema. Nisam voljela štrebat nikad, nikako. Pa tamo gdje sam trebala štrebati, tipa povijest, matematika, beskrajna ponavljanja, rješavanja zadataka, formule koje si morao znati na pamet. To mi je bilo zanimljivo samo dio toga, tipa znala sam kemiju, matematiku imati jedno polugodište 5, a drugo polugodište bi jedva 2 dobila i zapravo su mi profesori uvijek govorili da ne znaju šta će sa mnom. I to markirala sam iz škole da bi bila u knjižnici, da bi čitala knjige, one koje ja hoću, a ne one koje su mi oni dali da čitam. Lektiru zapravo skoro nikad nisam niti pročitala. Pročitala sam puno drugih knjiga, pa mi je tu znala profesorica, odnosno učiteljica u školi progledati kroz prste, jer su znali da puno čitam i zapravo sam bila, tada nisu postojale nekakve nagrade za najčitatelja. U moje doba ja sam prilično stara, imam 52 godine, pa eto, to bi bilo to.